أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لضغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حسيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ديا الخمسة سوية هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني ناني سهر رجب ميني هجرية سانكالو ولو فلنا بسوني وناني ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو فلو بسوني مغاني وروناي. ambe dawda bugu masjid ar-rajah ambo kono darasu be shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid bonda mi na ko man babu man haqqaqa tawhid dakhala li jannatan bi ghairi hisab. Ambo bonda de kono darasu temene bonda inka ayaw anye ulukala bi hadisa min kala nan ka wanne Husayn ibn Abdurrahman kadisa min Husayn ma Abdurrahman dendo qala kuntu inda Sayyid ibn Jubair ko ale tumbe Sayyid ibn Jubair fe wo yeci den ka seba doye ni Hajjaj ibn Yusuf de nin faqa Sayyid ibn Jubair. فقال: أيكم أرى لكوكب الذي أنقض البارحة؟ وسيد بن زبير ko suro dolo do binani sufelaye dolo imbinto jonyaye wo arabu ko minye qabla li jawali ni dugu jera sani tile ka sankaba chamanche bila
وبافوما أوكو ليلة مني تلي سانكبا سمانشي بلا salli fana wakati sera kata ni ube kuma su temenenka ubafu albariha qabla jawal ubafu layla bada jawal ubafu ama ko albariha ibn usaymin ko alhamdulillah shisha ukalla dala kata fonitile na bora qala katu aw ma fi urfina فمن طلوع الشمس إلى غروب نقول البارحة ثم ابن شميل كمان يروكا كم الشيسا ولوك الله دولة كتا فني اوتيلي بورا فو كتا بيوبا فو بارحة ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول الليلة نتيلي فنا بينا فو كتا بو وبا فو الليلة كودة تنبيو لوك الله دولة شيسا مي عربو لكا كرو قبل الجوال وبافو دم الليلة بعد الجوال بافو بارها سومين تمنا وأقول دولو من بينا سوين سومين تمنا دولو من بينا جم بورا دولين بيني كلاما دولين أبينا سوفرا دلا وبي دولو منو فيلي الشيطان ولا أدون إبا منتوي أبي جيجي كتا أقول جونيوي فقلت أنا وشين كون نياي ثم قلت وشين كو كوفي عليكو أما إني لم أكون في صلاة متما من دولين بنتو يه انتو انت صلي لا ده نيني سلفون وكاد سكون كلاشي أنو كاير كروشي نوتي وتافي مغوكو مجاموني باتو من نو ماكي سلفو تنبو كبارا نمو تقودي utafe fana mogo ku tanuni koye nyumaye ko nyuma min du udo make parce que ale jatela na ko suro ne bora kalama ukana jatemina ko ale bora dole mbini karama ya sura be salli de la wa tafe mogo ka majamu ka tanuni e wa bara minni atunto ke akontun te salli la de dolom binto nyaaye men tun te salli la de ولكني لدغت مونياتو دولو يمبي وقتي ينسرو نيانا كي فندو دينكي إما بونتني سوغولي فندو وما بونتني ومسا ميا وباكي بونتني دي كي فندو دينكي بغما فندو دين سوغو كي ميني بونتني قال شهيد بن جبيري قواما فما سنأتي bo iye munke tuma mi o fenyi sogo iye munke qultu husaini ko artaqaitu nya nyini mugo do de fe akin salo tuma mi bunte ni nyen sogo nya nyini do fe ko akan salo qala fama hamalaka la zalika shahidu bun jiberi ko ma ko munyi bila wala kamogo nyini ko aka esalo munyi bila wala parce que sebo fule ninya iranna sarafu nulu be koko ke ube ni ko ye koko ke ulu be delila de nyini fe hada madente koki yere mate ni sembe yoro tibolo delila la qur'ana la ube sunna ako munyi bila wala ka nyini mo fe akisalo qultu Husaini ko hadisu haddasanahu sahabi ako hadisa do sahabi de hadisa info anye o hadisa de yene fana bila ninye salo rekela nyini ayen salo qala wa ma haddasakum sayyid bun jubair ko sahabi hadisa juman fo ayaw baro nyogoni hadisa jumae qultu ako Husain ko aleko haddasana anni Buraidata ibn Husayb ako shabiye afo amnye kabo Buraidata ibn Husayb bolo annahu khala Buraidata ibn Husayb ko la urqiyatu illa min ayni aw hummati ko fana ko alayya me cidema ko saloli tek nafalike ni fenyi soroki salo ni saloli ben nafake saloli ten nafalike fenna fo fen fula folo ye munye minal ayin ni nye yisoro nye jugu
ni nye jugu yi soro ibe se ki yere salo nye jugu salo libe nye jugu nye donc ni nye jugu ye mo soro afura keli chogo do de yenye ki yere salo ni qur'ana ayawule ube kilen ka do sahale munumbe ki yere salo nay nye jugu na ye mo soro afura do ye fana mi nye yi soro na ba tigido abe sallijita bo ji munum be pakka bo ka salliju sufe wala abe minan shiga koro nu o donna minan na nyeye min soro aba bo ka ba do mi nye babila ni fana ye afura doye donc afura do fana ye fana afura do fana mi nye ewa aka doloki mana farikolo doloki munum be farikolo al-ashiar aka farikolo fini munum be aka farikolo da mana na ya soro droki fula bala droki mimbe wa droki banju kor droki min norole mba farila ulu na nyogona ube na tamana bogo nyigilenka atamano bogo ikota ko fana do jikono ube droki mimbere serele mba farikolo la ulu na nyogona kuko jila ka dobbo nyabe minna ka dobbo ka do min fana ya furado ni nyeye mo soro afura inu ndamado de saloli bala ube abe sallijita minando kono donc ajiaba bo nyeye mimina ba bo ka ba domi ube fini munu noro lemba fari korola abe uluko donc ube aka ewa fini korolaw comme aworo uluna nyogona abe uluko jila ku bo aka aba domi ofana aba bila nonu nye furaye fura mono ni nyeye mogo mina na furaye nunu dola kele abe nunu ke min ko ni nyebe mogo mina ni ede nyebe mogo mina ni eye fendo ye ni sirana nye kana mina ibe barika de nyine aye barakallahu fika ibe barika de nyine oye kadwa ke ala be barika do ala chogo mi chide nyo o defo mana mogo mi nya do ko nye mani ni ne tora ka mogo laje chogo dora doro nyeba mina o sugu ni eye mogo minye doro duawu de kai ala be barika do ala chogomi o be ke sababu ye ka kisi ala ta ko fe ka kisi ka nyu toroma wala ni nye fole aw hummati o be ako bagama fe ni bagama fe nyiki bagambe minna ni o yiki ubo yi sogo saloli bo fananye ayen ni fo Usainu yen ni fo lakin سيد بن جبير فنكو تشغدي أكو قال قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع سيد بن جبير فنا أما حسيني أما جلدي سلفو جوغو كني أما جلدي منيو بلاني نا إتي فندو مبالدي كجلدي أموكي بو أكو قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع ako mogo min niye mimme iye delila minye iye barake naye iye nyumanke ni mogo ye delila minye iye barake naye iye nyumanke donc aya ira Husaini fana ye minke bashitaka parce que ale fana ye delila minye ye minye ko delila do ko chide nyafo ale yo de ke bashitala mais Seydou bun Jubair ba fe kana fenfo e fana ye minke fentila de parce que hada maden danye de iye mimme ye delila minye be barake no de ni ye barake ni ka della meta ni ye barake na bashi te fana ka eye nyumande ke men ne be fendo ne fana be della wore do min kan yetay Seydou bunu Jubair bino fo eye min fo bashi tila eye nyumanke parce que ni hada madenye barake ni ka doni eye min me doni min sheri ma ye barake ni ode eye nyumanke ولكن ما حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم Seydou bunu Jubair ko akoy buna basi an baro nyogonya kabun nabi nyumala alaka taruna kisbaka annahu qala urdati alayya al-umam ko chidon ko manton nyirala alela manton kelen nu kan nabi nyuma wala yu yiralela o yirala la chogo de Allahu alam do ko besika ke sanna yele do ko ala abesika ke ala yu yirala sogola do ko besika ke ala yu yirala tumami abetu e watilen noro yere mali sallu na nyogona la ne uye chogo mafo ako manton munun temenunu kan nabi nyuma ala yu misali ya wirina faraitu nabi umahu rahatu
akunyi nabi nyuma doye jama fitini faralen baka nimbena irwayo la muslimu kono urayhatu bitasqir nyen nabi nyuma doye jama fitinu faralen baka wan nabiyyu wa ma hu rajulu nyen nabi nyuma doye aye ya katanna ka weleli beke chekela yode suraka mola minya jabi ka faraka tauhid da ka dina la ka weleli la mogokele ode ba nofe warajulani nin nabi nyuma doye che fula de bo nofe ala ya ka weleli beke aye mogo fula ayode so donc ninya iranna ka fu hada madinte tinya ateta jamala tinya teta jamala tinya bata delela de dara har ni mo kelen de be delela en kay de be tinya ka bo nabi nyima do be mo fula wan nabi wa laysa mahu ahad cidin ko len nabi nyima doye har mo kelen faralen toka o ya ka weleli be kama mo kelen sor milli mananay akelen de bena qiyama keneka kelen de bena akelen de bobo akelen de bena qiyama keneka bon ni nabi nyima ci kunye munye eyi tambe kema mo kelen soro mo kelen mali mananiya ci kumba ci kun yun na faye munye huja jora ka mo ka acili kera sababu ayella selika ka mo kelen mali mananaye me huja joruka yomal qiyama do huja tu bolo huja joruka aka cide nyana aka cili na faye we huja jora ka mo ka donc ninde yahira doni ba bena fayda kono ka fu hada made jama kana mo tromper jama kana mo tromper min ye Cheikh Muhammad ibn Wahhab beno fo fayda la mo jama kana mo tromper ni chago ya fulan yibe chago ya fulo hada made kana ta jate mina ko an ka jama ka dogo ambe galonde ka ube ne kelende don ka jonyerela nka fara jama ka ay nin kanita delate ta jamala cinya delilate ta jamala akacha yire qur'ana kono ala be jamal la goshide o bena wayin tuti aksar man fil ardi yudillu kan sabilillah ala ko dugu kolo mo chama ni tuguru ko bi fili ka wala kasrala ka fon an ka dogo fa ube ne kelende do donc karasaw de ka jama kacha o jama chaya kana e décourager ibi ka cinya minka kele fulana fana jama kana e fana e wa imarasa fana ka fon ne be cinya kan ka jama chayara o fana kani marasa ka kabayire la ka kabay ka jamala o fana be hada madin barika boka kasaru ni halaki lasima nan na fayda wala ambo ulu soro ni yorola nabi nyuma do jama fitini ba no fe nabi nyuma do chekele ba no fe nabi nyuma do chefula nabi nyuma do mo shita no fe iji urofia li sawadu ajim ako kaloto ola dro uye mo fima jama fima ndo o bangira ale yoye fa jananitu annahum ummati ciden ko ale ya miru ko uluye ale kamantonde ko ale ye jama fima ndo ye ube yiro jande quoi jama fima ale nyana ko nonunye ale kamantode parce que ciden de kamanto kachabe ko ale jatara ale kamanto doye fa qila li aku ko alema haja musa wa qaumuhu ninte ka mogo yere ninte ka manto yere ninye musa na ka mogo de ciden fana ka manto temenen ko fe musa fana de ka jama kachabe nabiyuma tobe ale de ka manto jama kacha nabiyuma tobe ukun ninye musa na ka mogo de ninte ka manto ye fana jaritu faija sawadu ajim anana ni chogodo la unzuru ila al-ufuq al-akhara ube unzuru ila al-ufuq al-sani ko cidema kerefela fulana laje ube keredo laje ako aleyo laje fanajaritu ko faija sawadu ajim uko aleka keredo laje ko aleya keredo laje ko aleye jama fi mambaye faqila li cidon ko uko alema hajihu ummatuka nununde ekamanton yesisa nu ulu fana kacha kateme musa na ka jamaka nununde ekamantonye wama hum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab wala ajal ako alekam manton uko ikam manton fule nununde bo ikam manton mogo ba bi wolon fula ulubu kam manton la ubedo arjanna kono la tu fesa la tu la jaba
e kam manton de fulen ne mogo ba bi wolon fula be e kam manton na ubedo arjanna kono ala tu pese ala tu la jaba tuma me ko tuma mi cide nyen nin fodora ya sura sigilembe sebo chela summa nahadan fadagala manjilahu cide mulila tuma me yen nin kuma fodora wulila donna ka sokono abora sebo chela awulila adonna ka sokono fagada nasu fi ulaika sebo chogobera nim mugo nunu de nyini da sa jondo parce que sebo fule nimba ilana ko sebo kortolonde tunye fasamantiaw ni fe munum be baraji munum be na fora sebo kortolendo bara jumanye nunu lasen ni manfana kake ulu kortolende tundo uperelendo tundo ni chide nye fasamanta minfo ulu be mi nyanyini nimbeke chogode kome an kamiru beta chogome sebo kamiru tunto chogola ni min fora ulu ye fasamanta min fora ulu ye bara sugu jumanye ni lasen ni ma ulu be nyanyini bara indela anu be bara inge chogome ulu be nyanyini ulu dela ulu be miri ulu dela me ulu ka miru te ko an be miru ke fokata mbado ambeta do kaybula nin kera nimbeke chogori sebo ka miru te nina takallufu te ulu bolo ulu koni be bara nyini chogomi bara chogo doro ulu bode nyini nim baraji mumballa shama min baraji munyen nunu la shama pour amfana kake u chogobera mo nonuna fa qala baduhum doko fala allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam doko a ibese ka soro ni mo ba bi wolon fula min fula ne nu be do arjanna kono te fese utel la jaba iba soro munu nye chide nyere jonyo nya kanyana malade iba soro nonu nye sebawde وقال بعضهم جماعة دوكو فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا دوكو أي إباسر نوني مغودة منو ولولا سلامية كنو ويو كنيانا ما يبكى فنا وما فوي فرعلك فوق توفاتو إباسر ولودا نمغسوية وذكروا أشياء ولكن يفنجا منفو بيبي تافو دوبا فو أي إباسر نونو دوبا فو إباسر نونو ويفنجا منفو فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه بو تشيدن بورا كان أمة ويتشيدن كباريا بو وكو تشيدن ما يمغو بابي ورون فلان من فو كو بيدو أرجانا كونو تفسفسفس لا جابا أمباك كاكما أولو تيغودي كجوندو فقال تشيدن كون هم الذين لا يسترقون أقول يمغو دوتا نيني مغو فيكو مغو كاسالو Seydou Bounjibere fana ka della fule Hussein ye minke bashiti katala de iye minke akanye parce que ni hada maden ko imba nye barake ni delela mi sera ema iye nyumanke mais ne fana be fendo be delela do be fendo min kanyi etay donc ni nya yira minye kasalo li kanyini mogo fi akisalo ye makarhude kanyini mogo fi akisalo makarhude do mais iyeri ki yere salo bashi tala ube mogo kana ema dro ayi salo ema nyina fe bashi to fanala mais kanyini mogo fe salo ode makaru ni hadisa bina riwayat dola la yarquna wa la yastariquna utu yere salo uta nyini mogo fe ku salo mais la yarquna masaha Muntemiya ko irwaye tigi min yo hadisa irwaya ko ayo farakari wota kono la yasariquna inde sahalendo wota nyini mo fe ko salo parce que na ko la yarquna ote saha parce que cide nyira ya yere salo cide nya yere salo cide nya mo salo ka nyini mo fe aki salo ode makaruye parce que iddu sukumbe folo ya tigi deli ni a nyini mo fe karasan salo ya deli kele fulanna idiskumbe dilo ala na ka saloli le fenya ye idiskumbe dilo ala donc hada madem fana le wa tawakkulu haqiqa idiskum ka dilo ala kelem tawdela mais ni ya nyini mo fa yi salo idiskumbe dilo ala wala hada madem yonni yoro min fulani nye atilale no katatila yoro masaba ki yere salo bashi tola chide nyoke aya yere salo aye mo salo ka nyini mogo fe aki salo oye makruhuye sabana ni mogo yi salo ema nyina fe bashitika
nanina ni mogo ya nyini fe karasambi salo ayi kanin salo o ya khilafu sunna ya sunna soso parce que jibrila ya nyini ciden fa ka salo ciden ma bali amba aisha to ya ciden salo ciden ma fa kana salo afamuna la hala sabade do iyere ki yere salo bashi tala ni mogo nana da yi salo e ma nyina fe bashi tala e ka nyini mogo fe karasan nan salo makaruhu ye ode ni mogo ya nyini fe karasambi salo ay kanan salo iye sunna soso amba ise to ciden salo ama bali donc la yastariquna ukam man kutu folo mogo babbi wolon fura min be do arjanna kono te fese fese te la jabo kam man kutu folo uta nyini mogo fe koy ka ulu salo tele fulanna wala yakutuna utu yere jani fana yere jani ye munye donc banaw dobe na be abila minye binye ube minye muru bado tasuma kono ka kalaya ka yoro injani donc ciden ko tu yere jani min fulen nye bul qaymu ko ciden ka kuma nani dana yero jani la aka kuma do aya la daga aka kuma do ciden aka kuma do ciden nya ako yoro do wa yoro do la ciden nye yere jani tanu yoro dola cidenya ako yoro dola cidenye balilike katama la halanani ako ulu debe ewa yere janila ibn qayyim jawji abe aba bodo fenna fatil majidu be mo fi'luhu ha ahaduha fi'luhu والثاني عدم محبته والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه يقال أول فعله الأول فعله الثاني عدم محبته فلو شيدن يرجانيك فلنا عدم محبته شيدن قالته يرجانيك سبنا الثناء على من تركه سبنا أيتنونيك يرجانيك nani na aye balili kaka bo bun khaymu kon nin la hala nani bete nyogonguli nin na hala nyani wote nyogonguli bo folo e ko yalla daga folo mu na filuhu ayake akeli obayiranna ko dagara adamu mahabbatihi cide ma ewa akanu donc o tayira akanu baliya o tayira ko haramu yara وبايرا دركم مكرهود دو الثناء على من تركه الثناء على من تركه بو ayettanuni ke ni mogo min ya to ayettanuni ke o tigila mogo ka o boy munyira makarhudo ni ya to o de kany nahayi abalili balli min do ate haramu yira kurhu tanje donc bun qaymu ko ni la halanani nana ewa minye ewa yere jani ciden ka kuma munu fule ute nyoko nguli kwa ciden ka kuma munu nani min fule ninye la hala nani min fule nye yere jani la wataira ko yere jani ye haramu ye maana makarhudo ni mogo min nya ke hata gira la basi te ka menni ya to ye ode kany makarhudo donc sabana ye munye wala yatatayyaruna ute tere yake ninde haramu ye sisa tere yan ko ni haramu ye ciden nyo jate yere ko fulan ka foya nani na jume wala rabbihum yatawakkaluna ubu ka ko beta alaka udelelonte damfenna donc mo munum be do arjanna kono be ghayri hisabi wala ajabu ma kutu joli sorola la yastariquna wala yaktuna wala yatatayyaruna wala rabbihum yatawakkaluna nilla halanani donc ciden ko nunun de be do arjanna kono be ghayri hisabi wala ajabu bon nunu nye munu nye tawhidi ke haqiqai munu nye tawhidi ke haqiqai o ka tawhidi haqiqa koso anu uyu ka koda alaka o koso de hari femmi nye makarhu ye uyu toye hari femmi ni adagara uye ama haramu uyu toye tawhidi kama makarhu fem uyu toye donc ni yoro la doni ke ba ko yere furake be se ka doni yoro la wa yala ni yere furake o ba yira ko ewa ni mogo babi wolon fula ibora wulula wa don ka ba kolla o ko yere furake ta yira ko ibe bon ni mogo nunu na kele yere furake fana
ate tawakkulu ge ka fo nyi yere furake o tayira ko dalen ta alala o tayira ko dalen ta alala bo do ko yere furake ko abe do ala ka nyini mogo ka fi aki furake ko abe do nena ko niya ke nin jamakulu babbi wolon fula min fule nu be do arjanna kono bi ghairi sabora ajabi ki bora ulula me atayira ko ni koy dalente ala la wuto atoyira bashi tayira furakela me niya ke donc abe ko min nin jamakulu babbi wolon fula ite ulula do ko ay yere furake sente nononna parce que cire yere furake cide nyere de yenya marali ke hada maden ki yere furake cide ko ibadallahi tadawwu والذي خلق الداء خلق الدواء يا عباد الله كيدنكو على جون تدووا فإن الله عز وجل لم يدعو داء إلا ودا له شفاء كيدنكو على جو أكو يا يرفرك على مسمين كرتا لندو أما بنا شبلا جيان كونو فوا يفرك على خير داء واحد فبنا كله قالوا وما هو وكوتشيرو بنا جمعة قال الحرام أكو كوريا على كجون أيا يرفرك على ما بنا شينا تجيان كونو ففرا بالا فبنا كله وكو بنا جمعة أكو كوريا هرسا دولا تشيرو كما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء تشيرو كو على ما بنا شيجي فو أي فرا جدي وبنا لا ala ba bana sijigi fo ye furaji go banala donc don ko ko minye ki yere frake o tayira ko dalente alala o tayira ko ma ika ko da alaka bashi tika wala ko ite se ka do ni hadisa kuno ola ko ni hadisa la nyine munye kam makruh fe un toye me yere frake te makruh te munu be nin kono ni makruh do kelembu kono haramu do mogo munu nyo otoye donc ni hadisa kambe wulude makube do arjanna ko bi ghairi sabi wala azab ne minye yere frake ko makarhu toye donc ko ni yere frake o tedde nin kono donc e o ti bon ni jamakulu in kono jamakulu bi woron fula yere frake ti bo o kono donc doni ko baw yo fo wa ko jeya la yaktuna wala yastariquna wa oni yere frake te bonda kelena donc wala ko ite bo jamakulu bi wolon fula ite bo okono bon nin jamakulu bi wolon fula min fula ninye hadisa dola ko jamakulu kelen ko jamakulu ba bi wolon fula faralembika mo kelen me bumbaji ko sanadu masa min sanadu sahalendo ni jamakulu ba bi wolon fula min fula ninye ba kele ba bi wolon fula wore ala bo fara uluka ko do arjanna kono bi gari hisabi wala ajal bakele ba bi wolon fula be fara ulu fana ka kadwar janna kono bi ghairi hisabi wala ajabi mi hadisa min bina ko nim ba bi wolon fula kelen be ba bi wolon fula wore fara lembe a kelen ka gumbaji ko hadisa sahalente me bakele be ba bi wolon fula ala bo fara o ka tuguni ko do arjanna ko bi ghairi hisabi wala ajabi wa sahara donc yere furake ni hada madem banana ki yere furake minni ahmad ibn hanbali ale ko yere furake ye ko daga lenya koni mugo minya toy akani imam nasafa rahimahullah ale ko ni banana ki yere furake mustahabudo fen kanunende do abu hanifa ale ko ki yere furake ale ya ke wale ya geleya min be surunya wajibila imamuna malik rahimahullah ale ko ni banana yere furaki mi yere furaka be kelenya akelina furakelina keli baliya be kelenya imamuna malik donc o de la yere furakeli temma karhuye donc o tila bojja makulu babi wolon fulain kono ni yere furake o tayira fana ko dalente alala mais doni kama do yere furake wajibi ya yoro juma ni yere furakeli nana dilo suufe do de la yere furake nana dilo karasa afule ni mi yere furake bana imbe ke sababu ye ki halaki ni yere furake fana ala ta ko fe dankaniya bi bolo dankaniya bambolo ibe kenya bana imbe ba ko yere furake be ki ka wajibe ya ko pasigala ko qur'ana kuno wala tulghu bi aydikum ila tahaluka wala ko kana yere di halakima misali la
joli do be tumbe ela fununa a fununi nende ba kono ube joli de ba kono ube fendo de ba kono uko nin koni fo akachide joli min ba kono ne min ba kono akabo na ma bo ati kenaya ni ala ma farika ker abeke sababu ki paraliye fana hari be bato munu na itese kuke o doni kiba ko mi bunu seminari ho lawlu ba griyan ni yorola iki yere furake ni yorola ubeke ka wajibiye parce que beni halaki de sisa dankaniya be fana qaliba kafo ibena kenaya ubi misali la kanseri yimina farikolo yoro dola uko abe yoro min ni o yoro tigera doro ya banne men na ma tige ka bwala abe chari farikolo bela labambe ke ka halaki de ubi abi paralije de donc me dankaniya qaliba bambolo a qaliba ka chaya na koni tigera be yoro me be da yoro de la men na ma tige abe charni farikolo do labambi halaku ba bi paralije doni ko ko ni yoro la donc furakeli be sega ki wajibi ni yoro la aya ko so la tulu be aydekum ila tahaluka wa ani ewa ni ala ko qur'ana ko wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima donc wala ni yoro la ko furakeli be ke wajibi ni yoro la doni ko do bolo sino ni ote furakeli anya fo chogo minila hala damado de do ahmad ibn hanbali ko daga lendo ni mo mi nyato ya kanyi imamu na safa ko kanunendo abu hanifa ya agele ya fa be surunya wajibila maliki ko kenil nya ke baliya be kelene masaila hadisa imbanna mabba summa qama anya bila wala rabbihim yatawakkaluna faqama unkasatu ibn mihsin ninkele unkasatu ibn mihsin wulila kajo faqala ad'u allah an yajalani minhum akochide ala deli ala yole nyala delinye ne ka kenni mugobba bi wolon fulala manan kadwar janna kono nte koloshi nte fese nte lajaba faqala anta minhum ciden ko unkasata bu muhsino akoy bula donc anko ciden ye sheria ke anko ahli sunna wal jamaa bolo ante sheria ke mugoshiye hakera ala batulan mu'mine chogo ante sheria ke mugoshiye ko ibe arjanna kono fonni delila ye sheria ke mu'mine ko be arjanna kono ni qur'ana ayat sabatiram bolo ko mu'min be arjanna kono amba fo be arjanna kono wobe ciden ka hadisa sabatira ko mu'minun be arjanna kono amba fo be arjanna kono comme mo tammi ni ciden ko be arjanna kono bilali nonu ciden hadisa una ta be arjanna kono ani unkasata bu muhsini an serale mbala be arjanna kono de la sabatilala ciden ko be arjanna kono amba fu obe arjanna kono donc wala ni de la masabati minka arjanna donna na keram mo nyuma chogo na fatura ambe arjanna jigaye mi ante se ka dankaniya ka kere ko be arjanna kono mais unkasata be arjanna kono nimbe ciden ni nye ciden kan nabi nyuma yatta manse nabi mamata manse munye ciden ko unkasata bu muhsini arjanna denye bo ciden fatulen ko fe unkasata bu muhsini ye franche jam balo me aya beke silamiya de ke fukata afatu silamiya kama murti abe komi ciden ka kuma ya yira ba kan yana maya beke na ye sija ke jian kono chogo lebe saka silamiya de ka abe do arjanna kono ko kera o chogo fanala ni nye ciden kan nabi nyuma ya ta manse doye ko ni an ko ciden ye duwawu de kai imma min fulen ni ciden ko ka sata be arjanna kono imma ciden ye duwawu kai ko ala ka do arjanna kono ala ya do arjanna kono imma ciden yan kibariya ko abe arjanna kono no semin ko rahimahullah na ya soro ciden ye duwawu de ke ko ala ka do arjanna kono donc o teseka ke ciden kan nabi nyuma yakka ba kona ta manse doye parce que har ala ka jonyuma do be ala bu ka do wujabi o kore do ciden ka do wujabi in fanate ciden do ron ala ka jonyuma chama be ala bu ka do wujabi donc nabi nyuma yakta manse te sorola mais nan ko de ayan kibariya de ko usama tabunye wa ko unkasa tabu muhsin bi arjanna kono na ya soro ciden yan kibariya na ka janna doni de ni nyetta manse ciden kan nabi nyuma yala
atamansa kan nabi ma yattamansa do de fulani nye parce que kasata aye nyanamaya ke cidem ko fe kasa silamiya ka ama murti ka bo silamiya la min be defo de ka silamiya kar janna do mbali o ye ciden kan nabi ma yattamansa aha nin kele ciden ko kasata bi muslimma akoy be nonuna donc ambe sereya ko ale be arjanna kono abe do arjanna kono bi ghairi hisabi wala ajab summa qama rajul akhar ninkele cewore wulila faqala adu allah an yajalani minhu ko cide ala deli ala kan neke nununa nkadu arjanna kono bi ghairi hisabi wala ajabi faqala sabagaka biha unkasatu ciden ko unkasatu yiko ala ukum min al ma'aridi المارد مندوحة للكذب ciden ko unkasata yiko me yala unkasata yiko koina ciden masoka ala delice inka ke arjanna de ode kamawa ko parce que mo do ya ko yine ayi ciden yen ninke de jogo nyuman tigi de ro amaso ayen nin fo aye afana dusu kana kasa dusu be suma chogo me ka fo nen jogo karasa yiko ala me don ke ba ko ka do wa cide ma do toye ka adwa kaye ka do arjanna kono ko ama toye ko unkasa ta ya ko de ko wore de be me cide ma so ko faye de do ko ce intunye munafamide ko de ato cide ma so ka do kaye ama fo be arjanna kono do ko ayi ko cide ma so ko ale be arjanna kono ka fo munna parce que ni ale ta fora mogo wore be wuli alaba mogo do be wuli min na manka donc aye sirat da tugu sina kele ka ke ko sabagata bihi unkasata yiko ala فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد فيه مسائل ni hadisa masailu nimbonda masaila bala ay في هذا الباب مسائل المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد ni hadisa hada madon kam martaba iranna tauhid la parce que ko ja tauhid mo do be se ka ke tauhid kono me tauhid haqiqa lenti wolo mo kam martaba te kelenye tauhid la bonni jama kulu bi wolo ba bi wolo fula min fula nenye ulu ka tauhid sera degere ni martaba minna mo chama be ulu ka tauhid masoma ulu ka tauhid sera degere ma ubedo arjanna kono ute fese fese la jaba kele ulu ka tauhid sera degere ma uka tauhid no ka tauhid haqiqali har fem mununte haramu yewtede temminye makarhu yere ulu de toye pour ku ka koda alaka minye ka ay nyini mo ko ke aki salo ko ne do makarhu de haramu tede me makaru do ni ya toy ode kany minye yere jani ama haramu de ki yere jani de me makarhu do ni ya toy ode kany minye ewa tere ya koni o ye haramu ye o be do fulanka fu ya yere kono to ani hada madem fana ko be kadiro ala raki ka ko be da alaka donc ni ya yiranna ko hada madunte marataba kelenye tauhid la tauhid be nyugonye الثانية ما معنى تحقيقه وهذه المعقوجة من قوله أفلك من فوقم مغوت مرتبة كلمة توحيد لا أيوتا من ناكو يدخلون للجنة بغير حساب ولا أجاب ناكو بدو الجنة كنو كاسوري ما في سفسي وميلا أجابا ثم قال أكفي أكو هم الذين لا يسرقون ولا يقتون ولا يتطيرون أقول يمغودي utanyini mogo fe ku salo utu yere jani utetere yake donc ni nyaayira ni jama kulu babbi wolon fula min fula ninye ulu fana ka tawhidi chogo ani mogo to ka tawhidi chogo bora ngongo mogo te martaba kile tawhidila asaniyatu fulanna ma mana tahqiqihi tawhidi ka ke haqiqai amana yajumai ay tahqiqu tawhidi haqiqali كالتوحيد كحقيقي أمانة جمعي وسبق لنا في أول الباب التمنام بلو باب فلولا يرو الدامنا يرو أن تحقيقه تقليصه من الشرك أن يفوك التمن أنكو التوحيد حقيقي يموني من كالتوحيد كأقلاشي كبو الشركما وكو التوحيد حقيقي بكني كوناني دي توحيد فن كي كالتوحيد كحقيقي بكني كوناني دي كو فلو
كيك التوحيد حقيقة كيك التوحيد سنيا كبو الشرك الأكبر فلان كفيا كمبابا كان يبلو من بالتوحيد غرجا كبو يبيو أفلانا الشرك الأصغر من بالتوحيد النقش وكان يبلو أسبنا البدعة هو يقده في التوحيد بدعة كان يبلو من بك التوحيد جوجي نابد فوكالا بدعة نيني سبناي نانينا الكبائر المعاشي على سوسو كبائر جنوب على سوسو ولو كناي إكا توحيد لا دونك ني ناني ni hada madem minye ni yere kolosi ni nani man ninde to ko tawhidi haqiqali fulan kafuya kumbaba na fitini bidiya kumbaba na fitini junubu kumbaba kabaira junubu kire kolosuma tawhidi be haqiqane ni nununde الثالث ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين الثالثة سبنا ثناؤه سبحانه على إبراهيم على كتنولي إبراهيم على إبراهيم تنو بكونه لم يكن من المشركين على كتنولي إبراهيم أكيرا يرجما ني على كوكو إبراهيم مشركين وهو جاهر في الآية الكريمة وبنغلم بآية بلبل بينا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين على إبراهيم تنو كو أمك مشركين فإن هذه الآيات آية من كل لا شك أنها سوقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام آية سمنا إبراهيم التنوني كما وإذا كان منات ثناء انتفاء الشرك عنه دل ذلك آية سرو كتنولين يرين كيراري كفلان كفويا جي كابو إبراهيم بولو دل ذلك دليل إيرانا على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل الثناء من الله محل الثناء من الله سبحانه وتعالى ni Ibrahim tanuna ni ala kwa make fulan kafo moye ni okera Ibrahim tanu toy donc ni ya ira na Ibrahim doronte ni mogo fana ni ayi fulan kafo ya toy ka yire kurosi fulan kafo ya ma ja o fana tanunendo o tigi fana tanunendo tanuni be o tigi fana segere ni mogo ni fulan kafo ya ma ya bolo ni mbayira la ko tigi fana ye ala ka tanuli dunke do yo tigi fana الرابع ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك الرابعة ناننا ثناؤه على سعادة الأولياء بسلامة من الشرك من على كولي نيمو على يتنوني كوكا كو كسلينو كبو مشرك يما على كولي جو على يتنوني على كولي جو كو على كولي جو بيرو أكسلينو كبو fulan ka fayama donc an ka jamana ko na Afrika ya ni jamana woro mogo munun be jate ko woli judo ko alaka mogo nyumondo mais ni be fulan ka faya bara soro goro kan tigali be ke sula dafalen be ke sula u be su barika nyini ulu yere sigile mogo be sujudu ku ye mogo bu dajuta mogo ba afu ye ku be ko dogolendo nimba yiranna kulu talaka woli juye parce que alaka walijun alaye alaka waliju tanu ku kisile no kabo franka fo yadema o tara yoro juma li qawlihi walladina hum bi rabbihim la yushrikuna o be aya fulana na bonda in folola ni alako atumba ka jonjuma tanu ako ulude do nute fulana fara alaka wa hadhihi ayatu fi siyaqi ayatin kasiratu abtadaha Allah bi qawlihi nimbe aya min kono nimbe aya min kono alaye aya yin sama alaka jonyuma tanuri de ka aya indamina na yoro juma innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiquna ala ko lude do ujorole no sirale mo tigi ala janga kata koro kele walladina hum bi ayati rabbihim yu'minuna ukam man kuto fulana ani tanu fulana ala bolo katuma ako ulude do no belli mana ni tigi alaka aya wiya sabana walladina hum bi rabbihim la yushrikun ulude do nu te fulana fara utigi alaka nanina walladina yutuna ma atawu wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un umman kutunanina nutanuni nanina ala bolokatuma
ulu de do nu ye bara nyuma ke tusuru joro lendo yes kan ka bara nyuma mina na uba mamina parce que mbe sagi katanti ala dema donc tumami ala yu utanu ni mankutu nani ala ko laika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiquna akon nunun de be mogo dakata hera ko kelima nunun de be mogo da hera ko la fana donc ala ka jonyuma fule ala ka wolijum fule donc nunu ala ka woliju kisilendo ala ya ka woliju tanu kisilendo kabo fulan ka foya dema الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. الخامسة دورنا كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. دورنا يا إيرانا كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد كايرانا كوني مغمينيا كانيني مغفى كيسالو ni مغمي نيو توي أني كي يرجن نيو توي كون نمبايرا كو أتجيا كالتوحيد كحقيقي لقوله تيدنك كما قصو الذين لا يسرقون ولا يقتون نتيدنك تاني مغفى كيكو سالو وتو يرجن فنا فالمراد بقول المؤلف الرقية والكي أي الاسترقاء والاكتواء ni Muhammad ibn al-Wahhab ko munum be terku ruqiya akorote kayere salo toede aka kuma lanyine munye ka nyini mugofe akisalo ani ka nyini mugofe akijani me ni yere mugo yere da yere jani ima bo mugo babi wolon fulay na de me ka nyini mugofe akisalo ka nyini mugofe akijani donc ode ni mugo min ni atoy ni ma nyini mugofe akisalo ni mugo min ma nyini mugofe akijani ni bana dobila donc ni mbayira ko eyi ka tawhid ke haqiqa السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السادسة ورنا كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. hadisai nya irana ko ni mugo minyen ni mankutu munu fulen ni mugo minyen nunu fara nyogonka ni mbayira ko eyi ka ko da alaka mana mugo mi kanyini mugo fa ki janiya toye kanyini mugo fa ki salo ya toye katere yake ya toye donc ni nya irana ko eyi ka ko da alaka al jamilu tilka al qisal huwa tariku al istirqai wa tariku al iktiwai wa tariku atiyaratu donc ni munu fule ne na ko ni qisalu ni ko juma ni mugo mi yere salo ka nyini mugo fe ne yo toy janini ka nyini mugo fa ki janini yo toy mi nyetereya ni ya toy ya anna li amilu li haji li ashiyai huwa quwwatu tawakkul ala Allah jalla jalla ko ni mugo mi be barake ni ko ye ni mba irade ko e sinsile e tawakkulu e tawakkulu minke alaka ko ka giri ko sobe e ka ko sinsi minke alaka ko ka ko sinsile alaka ko ka giri ko sobe ni mo mi nyen ni ko toye ya toye ima nyini mo fe kuin salo ka nyini mo fe kuin jani yo toye yetere ya toye ni mba irana ko e ka ko sinsi alaka ko sembenti alendo ko sobe السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لن ينالوا ذلك إلا بعمل. السابعة ولو فلنا عمق علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعلم. ciden ka sebo kadoni nenya irana ko ciden ka sebo kadoni kaddu ulu kadoni kaddu kosobe parce que ulu ya do ko ni mugo babbi wolon fula ko umani daraja soro ni foye ni barate uyodo ay lam yanal haula 70000 haja sawab illa bil amal uyado ko ni mugo babbi wolon fula ni fula ni ko umani baraji soro ni foye ni barate wajuhu ulla ni ne jumay anna sahabatu qadu fi man yakunu law haja sawab al ajim wa jakaru asya parce que chebo chogobera yala nim baraji bammin fulen ni jombe ni soro odi atu chogobera mo nonu na wiye pencha manfo do ba fo nonu de do ba fo nonu de do ba fo nonu de do
donc ni ya yiranna ko sebo kadoni kaddu kosobe parce que wulu ya do ni mo babi wolon fula man ni soro ni fo ya ni barate wode ya to wulu ye bara nyanyini ufana be bara nke chokomi الثامنة حرصهم على الخير. الثامنة شجنا حرصهم على الخير نيا يرانو كو سايبو كورتولون دي كتا هيرا كو كيلي دما ولو كورتولينو كتا هيرا كو كيلي ما هيرا كو كيلي كدي سايبو يكوسوبي وجهه أنو أوبيك تشوكودي قودهم في هذا شيء لأنهم يريدون أن يصلوا إلى النتيجة حتى يقوموا بها لأنهم يريدون أن يصلوا إلى النتيجة حتى يقوموا بها donc c'est bon kala nyine munyaya ni yaye uchogobera ninkowina parce que ulu yado o ba fede ni mo ba bi wolon fula shera minna uye min soro ulu ba fe ulu panaka joni odeye ko minye ni mo ba bi wolon fula ke nu ye ni baraji soro ulu pana ba fe o ka barake pour ka joni o bare pour panaka shenima donc ni ya irana ko sawbo kortolo de kata hera koma parce que ni ya yu chogobera mo nunu nyanyine ro ka bara nyanyine la awla nyini ye munye o fana bese ka joni bara nye chogomi pour o fana bese ka nimbara ji soro chogomi التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكيمية والكيفية. التاسعة كونتنا فضيلة هذه الأمة كيدن كمانتو منو فلن نيو فسمانتيا بالكيمية لا هلنا والكيفية أني كيتشوكو جاتلا أني كيتشوكو أما الكيمية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أرى سوادا أجيما أعجم من سواد الذي كان مع موسى كيمية يموني ko ciden kan manton ulu de ka jama kacha kateme beka oye ciden kan manton fasa mancha doye parce que ciden kan manto ayu jama ye aya soro u ka jama kacha katume Musa ka jama ka ninye kaymiya wa mal kayfiyatu ne ka fo kayfiya ke chogo yere fanala ciden kan manton de kausa manton beye fali anna ma hum haula alladhina la yasriquna wala yaktuna wala yaktawuna ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون ايرانا ko ciden ka sebon ciden ka manton ni mugo babi wolon fura bunula munun ta nyini mugo fe kiku salo munun ta nyini mugo fe kiku jani munun tettere yake ogu ka kota alaka donc ni nyaira kayfiya ciden ka manton ka manton toye kaymiyan wa kayfiya العاشرة فضيلة أصحاب موسى. العاشرة تنا فضيلة أصحاب موسى فنا كجما فسمنتا موسى فنا كتنيو كجما فسمنتا حديثا يويرنا وهو ماخوذ من قوله أن يوتا حديثا ككملا تشيدن ككملا إج أوروفيا لي سواد أجيم تشيدن قالي بوبو كلام درو ويه فيما مغو فيما chama ويه وبوكنكا عليه donc ninye موسى كا جما فسمنتنا چايا نفنا يو ويرنا ولكن قد يقال إن التعبير بقول كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث مبنو سمنوكو شيخ محمد بن عبد الوهاب فلك مين فوكو فضيلة أصحاب موسى كا جما فسمنتا أكو أنك كما فو چوغو ورلا أكو أو كوسا نيني ويجمعي كثرة أتباع موسى an ka fo nimba yiranna ko Musa ka tugu bagaw kacha an ka fo o chogola o de kanye kateme an ka fo nimbe Musa ka to nyogo je wa Musa ka jama to nyogo fasamanta yiranna ba ka sheba fasamanta yiranna an sabu li dalalati al hadith an ka fo Musa ka tugu bagaw kacha o de ni hadisa sama chogo be nyogonta lianna li hadisa parce que hadisa yaqula ko sawadu ajim ko mogo fimamba fa jananitu annahum ummati nya amiri nya jigi ko nunu nyen kam mantoye wa haja yadillu ala al-kasrati nimba irana ko Musa ka jama kacha wala ika fo hadisa faida kono masaila kono ko nimba irana ko Musa fana ka tugo ba kacha الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام.
الهادية أسرى تنكلنا أرد الأمم عليه من تنير لي تشيدم عليه الصلاة والسلام لك تمنا كسبك وهذا له فائدتان فائدة فربنا ني عليه من تون نبني من كم من تنير تشيدنا نفا سببا فائدة سببا الفائدة الأولى فائدة فلو الفائدة يعني بكم من ندفع فائدة تاني نياسة في فائدة تاني فائدة فلا بالا الفائدة الأولى فلو تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام كتيرين دسوسما كمانتون نيرا تيرين فائدة فلا بالا أفلو كتيرين دسوسما حيث أرى من الأنبياء من ليس معه إلا رجل أو رجلان parce que ciide ñen nabi ñuma doye mo kelende faralem baka ayen nabi ñuma doye mo fulare faralem baka wa min al anbiya man laysa mahu ahadu ciide ñen nabi ñuma doye re mo shi faralen toka fayeta salla bi jalika alayhi salatu wassalam nimbeke sababu ka ciide ndususuma ala katanuna kisibaka wa yuqalu ma kunta wa yaqulu ma kunta bid'a min ar-rusuli donc ma kuntu bid'an min ar-rusuli donc nabi nyuma ya e cidenya amadda minanela nete ko kura e cidenya la mana cidon de gummi nye cidon soro welelila amadda minanela la nyine yode ni manto nyira la cidena adusu suma bala parce que nabi nyuma do fule cekele nabi nyuma do fule mo fula nabi nyuma do ma mo soro yere bon ni ciden fana ye weleli ka le ye jama soro aye degun soro ola adusu be suma ko ja ko nabi nyuma ka segen soro ciden ka segen soro ika mo bola madda minanela ja nabi nyuma temena nyo ye segen soro ni nye foloy al faida susaniya faida fulana bayanu fadilatuhu alayhi salatu wassalam ni nye ciden ka fasamanca iranna wa sarafihi ana ka korota haisu kana aksaruhum atiba'an wa afdaluhum tuma min ni ciden de katugu baga chayara kateme ciden beka akatugu baga chayara kateme na juma beka ani ala ya fasamanta katemu beka fasara fi ardil umami alayhi hatani alfaidatani wala manton nyirale cidenya ni faida fula yera ala folo ka dususuma ka foja minye nabiyo ne ciden sura madda minanela ciden temenanye ja udegura kele fulana kayira cidena ko alede kausa manton alede kausa nabiyo mawtoye parce que alede jama min soro to mo nyugo nasoro الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها الثانية عشرة من مسائل تنفلني أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها كل جمع كل منتم بي أو كلنا كان نبي ما دبنا قيامتنا منتم تنجم بده منتم كلن بي أنا كان نبي ما دبنا قيامتنا لقوله ciden ka kuma sababu la araitu nabiyya wa ma hu rajulun wa rajulani akunni nabi nyuma doye ci kelende faralemba kan nabi nyuma do mo fula lawla anna kullu nabiyyu mutamayyizu an nabil akhara na yasru nabi nyuma kele abole ani an akan nabi nyuma doyin faralente ka bo nyogona faram fasilente ka bo nyogona la qatalata ba'duhum bi barutum be nyagam bi nyogona maintenant ko nyen nabi nyuma doye mo kelemba no fe nye doye fulaba no fe no doye pentan no ya soro ma fara nyokon kade o ma nyagambide nu tu nyagambira fara len tumbe nyokon ka o be nyagambe nyokon nade wala mu ya arifu la atiba min khair la atibai wala ciden to tugo bagaw ni tugo baga bari do wala na ya soro be nyagambile be nyokon nade o ya dillu li zalika qawlu ta'ala wa alaka kuma yaddelila fana ko yiranna wa tara kullu ummati jashi'atu kullu ummatu tud'a ila kitabiha ala ko yomale khama do be jama kulu kelen kelenye u fenkelembe kumberewuka u sonsorolembe u kumberewuka mantom be aw be wole naka bara gafede do ko be wole naka nabi nyumade donc waya fana ya yiranna ko yomale khama do manton nunu nyagambilen ta nyogona manton kelen be ana kan nabi nyumade bena fa innahu yadillu على أن كل أمة تكون وحدها
donc ni aya dalila iranna kom manto be qiyama keneka aw kelende bawdama الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الثالثة عشرة تاني سبنا قلة من استجاب للأنبياء مغمنوني من إوا نبي نمو جابي ويا يرانا كو جما كدو نبي نمو جابي بغا نيا يرانا كون نبي نمو كجابي بغا وكدو وهو واده من قوله وبنجلم بتشيدن كما كونو والنبي وما هو رجل ورجلان والنبي وليس ما هو أحد نتشيدن كون نبي ما دوبي تشكلين دي فرالم باكا najuma dobe che fulare faralen baka najuma dobe mogoshi faralen taka donc ni nyaayirana comme nabi nyuma jabi baka ko akadro الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الرابعة عشرة تنيناننا أن من لم يجيب أحد يأتي وحده حديثا يايرنا كنا بنما من مغشما إجابي إكلين بنا قيامة كنكا لقوله والنبي وليس معه أحد أن يوتامي حديثا كنو نتشيدن كن نبي ما دوبي مغشي فرالين توكا donc ni yaayirana kon nabi nyuma najuma yaka woleleke ni mugoma jabi qiyama kelende bena الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الخامسة عشرة تاني دورنا ثمرة هذا العلم نندوني إريدم من بالا وعدم الاغترار بالكثرة ni hada maden kana marasani jamai mana ni mugo minyen nindo na fa min bala ko ka do kun na binyuma ka jabi baga ko ka do ni yen nindo na fa min ben ninna anyo do hadisa kono kele fulana hada maden kana marasani jama chayaliye fa inna kasra jama chama qad takunu dalalan jama chama be se ka ke filiban chayireka jama chama be se ka ke filiye قال الله تعالى لكم سمين كرتالين وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله ala ko ni tugura dugu kolo mogo chama ko mogo chama nyaninde fo mogo chama nyaninde ke ni tugura ko ibu fili kabo ala kasirala waida al kasratu min jihati al ukhra awa jamaa fando la fana ija aqtara al insanu bi kasratihi ni hada made ni ewa imarsara ni ka jamai wa janna annahu lan yaqliba ayre ya jigi ka miri ko mo tese ela ko ka jama kacha aw annahum mansuru ube ni kaware ka jamala ko alabi edemede fa haja aidan sababu li khijlan ni fana ye sababu de fana ni ibe lamalo ya ni alabi labla donc wala fal kasratu ija nazarina ila anna aktharu ahli al ardi dala dullalu la taqtar bihim donc chayali ni anya do ko dugu kolo mogo chama nye fili bantide wala kana marasa nuye jama kani marasa parce que dugu kolo mogo chama nye fili bantide kana marasa nu ka jama nye wala taqulu inna an-nasa ala haja wa kayfa anfardu anhum ikana fode ko bebe ninde ka bebe ninde ho chogodi nekele mese ka kindama no nin kanita kani marasa nin kani masa أريات أو جاوك واسلك الطريق من قد سلف ولا تقتر بكسرة هالكين أكون مغمون تمنا إني دولك سرد لدي هلكي مغو هلكي بغا چاما من بي فيلبانتيا كان أوكاني مرسا عليك بآثار من قد سلف أو جاوك عليك بآثار من قد سلف وي عليك بآثار من قد سلف وين رفضك الناس وياك وراي رجال وين جغرفوها بالقول علي أوجاي كتوني أقوم مغمون تمنا إني ولود النومنا هاري نبي بنيلا مغمون تمنا يسلف صالح ولود النومنا هاري نبي بنيلا إكنا أوجا تمنا دي وين رفضك الناس هاري نبي بنيلا مو إوا عليك بأسار من سلف وين فرق الناس وياك وراي رجال ايوا يرقلوا شهاده ما دون كحكلنا وما ده وين جغرفوه لك بالقول هر نو يا مسرنو يني كما نمو يتوكو يرقلوا شوما دونك ولا هذا ما دين كان مرسا كافو
mogo chaman be ninde ka mogo chaman ninde fu ne kana kendama fokani marsale toitaka hari ni kelende be toitaka mogo chaman be min fo mogo chaman be minka chayali uka chayali galonka uka chayali bidiyaka uka chayali filibantiaka uka chayali sarafu katabolo sosolika ikana marsanuye ikelen ka to itaka kazalika abo chogola aida la taqtaru bil kasrati kana marsani jama'a fana ija kana ma katibau kasiruna lal haqqi fa kalamul muallif lahu wajhan aw ni fana har ni fana be to cinyade ka mogo chaman bi no fe o fana kani marsade o fana kani marsada jama min be no fe mogo tesenela jama min be no fe ne de be se bela ne ka jama ka wasoni jama fana ye o fana kani marsade o fana yede ni mi ifarato fana re ala bila bilade aw ma hunainu donya ni shebo kabara uka jamala munkera wa yawma hunaini ja'adabatukum kasaratukum falam tughna ankum shay'a donc min ye muallif ka kuma na ko kana marasani jamae abe fam fulata fam fulo ni ekkelende bi ka cinyaka jama wuyu waye mbe galon min ka uka jamae kana yi marasa ko bi ka cinya bila ka faruka ikelen ka to ikadama kele fulana ni har e fana be cinyaka ika jama chayara cinyayinka jama yinka na e fana marasa de ka fo mogo tesenela ni ne ka jama kacha chogomi alabe ne demele no kana kaba yire la fana ko ika jama kacha komi abe do bolo jamana kono chogomi anye europa de aye bode be kanyede anye bedde fade anye kare ufade anye europa de we wanne ka jama kacha betay jamana kono jombe ne bo jamala jamana fanta nani mbe ne ka jama be jiya fanta nani be jamana fanta nani mbe ni nye ka kaba yire la de nin kani marasa ko ibe disuko si ko ka jama kacha ibe kaba ka jamala de na bore ni tinya tigi ce dongo do hari ni mo ko kelende do ni alama faraka ni ka jama bi yere nyini ala bila koy emi mbi ka tinya ka ikelen kwate ka tinya ko jama be ninde ka jama ye ninde fo o kani marasa ni be ta fara galon jamanka ewa ni fana hari ni be tinya de fana ika jama kacha fana ala de tanu iki yere majigide kana kabani ka jama kana wasoni ka jama de o fana ye yere la bila e katima la bila ala bila maloya parce que kaba yere ka nyaga yere la ka kaba yere la ala to fe koy donc anye ni fula be soro muallifu ka kuma en kono aha kuma en fula wakati sera ambe kuma fula indafa kuma al wajhu al awwal kuma fulo alla naqtar bi kasratil halikina fa nahlikuma kanam marasa ni halakile kila chamanye ni be halaki ka faruka kanam marasa ni halakila chamay mogo halakile chama kana marsa nu ye ni beta faruka ni fana be halaki ka faruka kele al wajhu sal ala halaf lana alla naqtar bi kasrati najina aw an kana marsa fana an ka jama chaman kisila an kana marsa no fana ye fayali haquna li injabu bi nafsi nambeta kabanyerela wa adamu juhdi fil khilla ani minye ewa dogoyali nambe amba ola ay alla najhadu bil qillati faqad takunu al qillatu khayran min al kasrati mogo chama jama kana marasa ni minye mogo fitinu fana nambe jo mogo fitinya fana la no be ke sababu an banka cinya bila parce que mogo fitini chama san kausa jama chama ni faqad takunu al qillatu jama dogoyali beseka ke khayran o kausa min al kasrati kateme jama chama fililenga jama fitini chama a kausa kateme jama chama fililenga donc wala afamura hadama de jama chama min be halaki siraka o kani marasa ni beta faruka ni be halaki ka faruka afulana ni fana be har cinyade kan ni ka jama kacha o kani marasa kana kaba yirela o kani marasa yire majigi ka kodi alama ni kabare yere la durala bi la jara ko wakati seraya masaila nunu mata fani ala wakati wore yira na inshallah subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk